Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Joms. Manipod Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti uliteg anapalalo ti gaget na. Ngem awan met serbi ti gaget na. Agsipod taawan bakit na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Joms. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bilibak ka talaga iti kinagaget yo, Uncle. Kaslasaan kayo mabambanog. Kasta talaga, kaanakan. Kasapulan nga agaget tayaw. Ta santay kat ngerdabak nang. Panagtalon tiyada pagsapulan tayaw. Mas dawak lang, Uncle. Napalalo ti gaget yo. Ngam di yumat kaya ti mga asawa. Naitangarod mo ti problema, kaanakan. Kasano nga min ayat ti agaram? Unay kayo, Uncle. Kaya tiyo, tay birukan kayo ti arman nyo. Alaman nga rod, kaanakan. Maring makaasawa ak mutan. Sige, Uncle. Tagbiro ka man ngagpaiso iti agbalin nga antik. Nagbayag kayo ang nagtungtong ko ni uncle mo itay Anya ayati nagsarsaritaan nyo. Katanya pa ngay, may papan ay iti kaawan pa ilang asawa na. Naapay nga minasikat ti masikuran Siyempre madanagan akmat. Lumakayan ni Uncle, nga maging gaita, awan pa'y asawa na. Kasano? Kat arak mo ti asawa na. Dahita nga ro ti problema, bakit? Arak, ti pakaibusan, ti kwartana. Ay, no anya nga min ti aday ti dayta nga arak Iso nga agbiro kakman, iti arman ni Uncle. Nay, handa kayo met Uncle. Kanya ti masapol yo. Amumon kaanakan. Awisin ka at aginom tayo. Aginom man ay. Wain, kadwa ta dapat kan uya. Sige nga ro Uncle, tagpakadak pa kinibakit ko. Ngala, sumarunukan tulatan kaanakan ha. Nagpartiak iti manok apulutan tayo. Ayos, Uncle. Sige nga ro, sumarunuak. Di kagbaybayagwan. Ang mga nun nabartag kaminton kat awan kapailaan. Huwag ka di, Uncle. Sumarunuak ka dagos. Mar tayo manggit Umalis tayo ti paginuman. Mapan tayo ti bar. Ang nabartag kayo, Uncle. Uston ti inom. Maturog kayo kit din. Unmat ngamin pare, saan tayo narumwar? Tanay, rabiin. Kanya kita saan. No saan niya kayo tirumar, siya lang nga raw tirumar. Nabartag kayo nga rudan, Uncle. Aman man niya pa iti mapasama ka na kayo. Awan pagdanagan nyo kanya. Kabalak ti bagay. No kung nakarumwarak, rumwarak. Kaduan kayo lang, Uncle Budong. Manong Patsi. Mga anuan niya pa iti mapasamakin ko na. Iso akadwa aklangan. Ay kaduatan amang kaduakan kwa na. Ngam ti parikot, sigurado adinak palubusan ni bakit ko, Manong. Iso ada kayo latan ti agkuyog. Nya, humay kayo na. Sige nga raw, daring ko. Kaduak ni uncle mo. Narigat mat, nubaybay ang talatan. Nay, apa yun, Uncle? Noodles mat dahita si Daniel. Naibus na raw ti kwarta kini rabi. Anya, apay? Nakaadu kayo pa lang iti ininom, kat nabartot kayo matan anapan ije bar? Saan mo na damagan ka, anakan? Basta naibus ti kwarta. Unay kayo, Uncle. Kakaasi kayo ngagtrabaho iti talon, ngam ibusan nyo laang iti arak ti bagbambanugan nyo. Masapulan ti kwarta ka, anakan. Agtrabaho akman na, tapno adan tumanan kwarta ka. Ngam kaasi mat ti bagiyo, Uncle. Sa dino ay tinapanan nyo kini Uncle idirabi Manong Patsi. Apay ako na ni Uncle naibus ti kwartana. Kasano asaan ang maibus ti kwartana? Katnuag bayad mo iti babae. Anya? Kasta nga pa'y sawadin ko. Iyalaan na pa'y iti drinks tay babae. Nalaing mo ti babae ijay bar Siyempre, makita nga da kwarta ni uncle mo. Ay, saysayangan na lang ti kwartana. Di pa'y lagat agbirok iti asawaan na. Taiso ti mangidulin iti kwartana. Kumaading ko, hanggang bulumat nga ron ti dilan na.
Di mo't agaram. Iaram ko man langan kini Manang Sharon abalo. Aywan nga agpaiso niya. Nabayag maten, abalo ni Manang Sharon. Anya ti kunam, yaram mo ni Uncle mo kan ni Sharon. Wanante, awan mat siguro dakas na, tabalo matan ni Manang Sharon. Ala nga rod, tulungam di Uncle mo, tapno makaasawa mo ten. Iti dayjay nga edad na, rumbang laang adda ko mamuten asawa na. Awan nga rod, ante. May ibus lang ti kwarta na iti arak. Sakit agbayad pa ikano iti babae. Ay, saan anasaya at day nga aramid ni Uncle mo? Ay, pagbanbanugan na ti kwarta na, nga mapanlaang iti arak kan babae ijay bar. Awan nga rod, ante. Kaasimot ni Uncle. At day bagak kada kayo, Uncle. Anya day ta kaanakan? Kurso na dayo ka din ni Manang Sharon abalo? Ha? Ay, katwa na. Anong, kasano nga minti agaram aya? Kat ibagayo lang matirik na ayo, Uncle. Kasla mabayinak mo't ngamin nga agaram kaanakan. Kastoy lang, Uncle. Kaduaan kayo amapan ije balayda. Kalpasan na. Agtungtong kayo, ah. Sige man nga rod kaanakan. Kadwaan na kamapanidji balayda. Kumay kami man nagpasyar, Manang Sharon. Nay, da kayo matkayam, Joms. Budong, umunag kayo ah. Agyaman kami, Manang. Umay kayo ng Uncle, ah. Umunag tayo ka, no? Agnerbiusak mo't kaanakan. Anya kayo lakit din na ya. Di ipadlaw, ah. Oh, Budong, apay kastamot ang reaction mo. Ha? Kwa? Nalahag tungaw kayo. Anya tigagarayo aya. Kwa, Manang Sharon. Intulod ko lang ni Uncle ko. Kinapod no na. Ni Uncle ko, ti adda ibagana. Isuatap no makapagsarita kayo na imbag. Panahawan kayo pa, ay. Kasta aya. Ala ka ron, mapankan. Tamabati ni uncle mo. Sige, Uncle, ah. Mapanak pa, lalaingam. Kumusta nga, Manang Sharon? Naibaga ka di matlang ni Uncle ko tirik nana? Anya arik na. Anya nga minayati kayat na nga ibaga. Ha? No kasta? Saan na naibaga ti gagara na? Katno si marunumot lakan ka. Di namot maibagati kayat na nga ibaga. Talaga abulo ti dila ni Uncle. Anya nga minayati gagara na. Kayat na ti agaram kada kayo, Manang. Ne, awan mo ti ibaga na nga agaram. Wala, tamabain nga agaram, Manang. Ay awan kasano ngay makaasawa no di mo't agaram. Alangan mo't babae ti mangaram kan kuana. Ay, uray awan mo't no siyak. Saan nyo mata na ibaga tirik nayo kini Manang Sharon, Uncle? Jak mo't amaw no niya ti baga kanakan. Jak mo't makasaaw, edi pimanaw ka. So pimanaw ako na. Kasano kayo nga ruda makaasawa nga no saan kayo mo't nga agaram, Uncle? Alangan mo't at ibabae ti mangaram kada kayo. Di nakmot nga min tulungan nga agaram kaanakan. Saan mo ta mabalin, ah? Siyak ti agaram, Uncle? May mayat mo't ada kayo mismo ti mangibaga tirik nayaw. Jak nga rod amaw ti agaram. Kasulangan. Gumatang kayo iti cellphone nyo. Day touchscreen. Day pang Facebook. Makigayim kayo. Makichat kayo. Barang makabirok kayo ni tiagbalin nga asawa yo. Tak lang iti trabaho dahi ta kaanakan. Amangan no sa anak mo't lang nga makaaram. Kwa, kastoy langan. Sikat ti makichat. Ha? Agaram ka. Tano sinong batan na ka. Saktaw ti makisinabat. Anya? Ay panangluko ti kasta, Uncle. Kan amangan no isupay ti pagapaan mi kinibakit ko. Sigurado asaan nga umanugot dayjay. Bayam nga rin. Amangan mo isupay nga agpaiso ti pagapaan nyo kung ibakit mo. Oy, Joms, naimbag ta na sabat ka. Tapay ka, Daisy na. Kuna ni uncle mo, mapan ka kano ijay balayda, taginong kayo. Nakaurnong man nga tan iti kwarta na. Isong agpainom man. Kat no nagsasaro no tinangabang iti kuliglig na, kan
Naglakon sa pa itinateng na. Isumot lagay ang mga gayab man iti inom. Sayang ti kwarta ni uncle mo. Wen nga rod, di mat nga rod agaram, tapno mga asawa ko man. Katno din ang samot amo ti agarom. Dahita nga rod. Ala, sina, tama panak man iti balay da uncle. Sige, taur-urayan na kan. Ipagdadakan ka anakan. Saktaw ti isang put mo. Naluton ti pulutan tayo. Dito kayo latta ko man balay yung aginuma uncle, saan kayo narumuar? Ay kat depende ka anakan. Saan munto mata kaya ti sumurot ka na kami? Uwan mat ngamin nga agpaiso, Joms. Sumurot ka mat kada kami, uray maminsan laan. Amuyo matasaan nga umanugot ti asawak manong. Ken awan hili ko sumrak iti bar. Uray mat kidi kanyak awan mat hilig ko. Kapilitan na kaduak ni Uncle Mo. Tanarigat mat no agmay maysa. Ket, mapan kayo manan inton madamdamay iti bar, uncle? Ay kat kapilitan ka anakan. Ay, palagi pa, uncle. Mangibati kayo iti kwartayo. Saan nyo nga itugot amin, tapno saan maibos? Wen ka anakan. Saan nakapakatanagan? Nukasta, napandamanan iti bar. Hawanante. Nabartak man ngaminan ni uncle. Iso nga agaw awis manin na mapanda iti bar. Ay, awanan day jay nga ulitag mo. Talaga asaanan ang mabagbagaan. Sigurado nga inton bigat, ag sanuong manan, tawan man kwartanan. Magakmat nga gibati iti kwartana, ante. Tapno sana maibos amin. Nikat na saya at ano tong palan na. Bareng nga, ante. Nagagit kayo manin nga agtrabaho. Amuklatan, naibos manin ti kwartayo idirabi Wen nga raw ka anakan. Sungag trabaho tayo manana. Amok dakkel ti kwartayo na ipaibos yo idirabi jay bar. Bayamon ka anakan. Talaga kasta. Anyangay nga raw. Wen ngam di kay kadi masayangan. Kan di kay maasan iti bagiyo. Ayusak laeng ka anakan. Tinapatay. Nagragsak kami mag. Saan kumatabas tayong padawat ti kwartak? Kay kayat yo pa iti kasta. Ngam tay agaram kayo. Umanugot kang aminan iti kunak na sikat ti agaram. Ta syakto ti agpakita inton nakaaram kan. Saan nga rod amabalin ti kasta, uncle? No saan mo akayat? Bay ang ngarudan na ita asawa-asawa. Ay, talaga adyak o manugot iti kayat ni uncle mo. Iso ti agarom. Isumat ti imbagak, bakit? No, apay mo't ngamin, akasta ni ulitag mo. Uy nga rod. Masyanak matlang. Gapot kakaasing agtrabaho. Ngam awan mo't papanan ti kwartana. Makaamumatan no saan ang makapanunot. Lakay matan, amo na nga tan tinasayaat kan saan. Di nantumat ngamin amo ti agaram. Awanen maaramidan tayo, no saan na nga amo. Saan mo't anasaya at asikat ti agarom para kan kwa na. Amok na itapakad. Ngam uray kaskasano. Kayat ko mo't matulungan ni uncle. Kayat ko makaasawa ko ma. Ay, uray no kayat mo atulungan. No saan namot atulungan ti bagina. Anya nga ro ti maaramidam. Aging gayta, kastapay lang ti aramid ni uncle ko, Mr. Lonely. Gaget na amin agaget, ngem may salaeng arabii, maibusen, tinagbambanugan na, tamapan na ibarbartek. Anya nga ti kasayatan nga aramidak, Mr. Lonely. Agyamanak, tuy pagayam mo, Joms. Agyamanak pagam Joms, iti daytoy apakasaritaam, tay kunadan, ano daduma, sala makaamiris ti may sa tao, no addan an-annayin na. Gapo iti kabibisyo na. Ala, sapay la kumatagbalbaliw ni uncle mo. Tauray saan man na makaasawa, ngem salwadan na kumamet ti salunat na. Ken, timatmatgadan na, urnungan na kuma. Tausaren na, para iti panagkapsot nanto. Ala, di mo latasardayan abagbagaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Joms, Manipod, Ilocos Norte.
Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.